Amakuru y'imikino agezeho mu Rwanda reka tuyahere hano mu Rwanda. Dukundimana Pacifique na Ngendahimana Eric bongeye amasezerano y'imyaka 2 muri Bugesera FC. Naho Rayon Sport yasubitswe imyitozo yari iteganyijwe uyu munsi. Nairobi United yegukanye igikombe cy'igihugu itsinze ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. ASC Jalaf niyo yatwaye igikombe cya shampiyona cya Senegal cy'umwaka wa 2024-2025 kiba igikombe cya 13 kuva ikipe ya ASC Jalaf yashingwa. Uwitwa John Evans yagizwe umutoza w'ibyerekanye n'itiza ry'abakinnyi muri Manchester United. Nyuma yo gusezera muri uno mwaka uwo bita John Evans ahise agirwa umuyobozi w'ibyerekanye n'itizwa ry'abakinnyi muri Manchester United. John Textor wayoboraga ikipe ya Olympique Lyon yeguye kuri izi nshingano. Naho Inter Miami yakizigenza Lionel Messi Kuchitini wayoboraga Olympique yasezerewe muri kimwe cya kane cya Champions League mu ikipe ya PSG yo yayisezere izahura n'ikipe ya Bayern Munich. Naho Juventus ihure na Real de Madrid. LeBron James twagezwe muri basket yongeye amasezerano y'umwaka umwe muri Los Angeles Lakers, ikipe icyiciro cya mbere muri NBA. Komeza bane nanjye ndabakunda, ndi Adalberto Pa, niba gukora follow subscribe, turabakunda.